Mokgatlo o bušago ANC o lebagane le mathata a magolo bjalo ka ge o ka palelwa ke go phenkgišanela dikgetho mebasepaleng ye 35. Dikarolokgetho tšeo di amilwego ke ke ya bo 36 le ya bo 44 ka Mamelodi, ya bo 66 le ya bo 69 ka Centurion le tše dingwe tše dintši. The process of registering our candidates with the IEC experienced major challenges on Monday, the 23rd of August. We are assessing the impact of these challenges and the way forward. We will be approaching the Electoral Court to reopen the process for at least one day for corrections and additions to be made. As we were entering, the IEC system repeatedly froze. Mokgatlo wa UDM wa ga Bantu Holomisa le ona o itemogela seo. Mokgatlo o paletše ke go romela maina a bona a bonkgetheng ka ge ba re lenaneo la IEC la online le be le sa šome gabotse. Se a se la mathomo se direga. Ngwageng wa 2016 IFP e ile ya feta ke nako ya go romela maina a bona a bonkgetheng ka mebasepaleng wa Nzumbe ka KwaZulu-Natal le ka Mpumalanga. NFP le yona ile ya palelwa ke go romela ditefelo tša boingwadišo. Ka nako yeo kgorotsheko ya dikgetho ile ya gana go bula gape sehla sa boingwadišo gomme le mo lebakeng le mekgatlo ya dipolotiki e dira kgoeletšo go IEC gore e se dumelele ANC le UDM go ingwadiša gape. We will be taking them to court because all organizations had the same time to register candidates. We were ambushed. We were able to register our candidates within 7 days, and we did that successfully with no excuse. We didn't complain. We were not crybabies. We organized ourselves because we have an organization. We are building an organization, and the ANC has abandoned that because it is purely about its stomach. From our side, we strongly have the view that the Electoral Commission should oppose this application. We will carefully monitor whether that happens, and we will join in opposition, because the reality is that all political parties were informed on the 6th of July already. The fact of the matter is the ANC has failed to meet the IEC deadlines, and therefore it must face the consequences. The ANC cannot be treated differently, or it might not be seen to be getting a special treatment from the IEC. Ka dingwaleng tša yona COPE e ipileditše go mekgatlo e mengwe ya dipolotiki go ba kgahlano le kgopelo ya ANC ya go ipelaetša kgahlano le IEC le go dira boipiletšo go khomišene yeo e ikemego ya dikgetho go šireletša serithi sa yona.